him khi pui phir tu song te chi bai vek ule voin hi March ni ni kan lo thang le ta sim khi pui tu sak taka min subscribe sak tu song te le min lo thir sak tu song te in zawa in lo dam zel ula thu thar tak te nen hun kan mang ho sel don ya tun tu ma hian Longkai district thu thar om te kan thir ho anga hileng me ka Longkai district din hun kan chol ri to a arem chan anga ron ti ri le kan tum don ani darkar som ni le pali kalta khan Mizoram rive mu chua thar zasari le pathum an oma heng zinga som le pani hi Longkai district mi le sa ni Longkai district ka rive mu chua te hi bolpui NG khua a me che pani sia ha a mu chua an oma South Lungphera mi pa pakhat le me chia pani chongtel a mi pa pakhat Longkai bazar venga mi pa pakhat le sangau a me chia pakhat an nia nimin lama rapid antigen test som nei ania chuta tang chuan positive som an mu chuak ani test zong an positive tina ani chu hetiang hi thil thing kha tak ani ome ti chuan tun din huna hian Longkai district chung a COVID-19 positive song hi za som riat le panga an nia voin lama rivei dam le mi som ni le pathum an ombok ani report kan siam kha tang renga ka be sei ain rivei hi an la tam viau mai voin lama report la lut kim chi lo ma se positive mu chu anom le nual don ni in alang naktuk lama aza te ro chu achiang don ani silenga wanga kadin khu khirna kan fadur set to don ni in alanga biak in lama po zan in khom a thei to a relo te a biak in a zai po a thei mai arinom ta viau mai eng po ni sela ni tin mu chu athar anom zel bok nen in thada lutuk lovila in ven na lam thadul em lovila khulaya mark su fu ate midang hata tele thil dang kan him na tur kan riat hlom kha a in veng tha apiang an him zel to mai don niom tak ani nangma kha ipoi mo ber don ta ani e Longkai DC Dr. Anju H. Vanal dikam malak na a Longkai district chunga zirna ti mason nana Pradam Foundation nen changdu na polnga atanga pol som pani inkar zirtir tu tetana capacity development training ruam hanna middle school master trainer turmi samthum thanchua te tana nithum o training bua sai chu wen khan Longkai DC conference hall nei chan ania he training hi Longkai sub divisional officer SDO Sadar PTT bei khaiji chuan man puin Longkai district chunga zirnain ma son theina na man rotang kai tak ni turin ahonga samagra shiksha Longkai district additional district project coordinator pu H laltan puyan hun kai ruain in lom na thu asaya guru sala team ten training hi anpe ani Pradam Foundation te hian Vodafone le Idea Foundation le Indus Towers Limited tenen tangtlangin guru sala teachers training ti ming join district administration tenen thok khovin athorin zirtir tu te training an bua sai thina Longkai district apo district administration le district chunga MLA tenen tang hovin sarkar sikul zirtir tu te tan training hi kalpui tura ruman ani training hi batch ni a kalpui tum ni in first batch a class 5 atanga class 8 zirtir tu tele third batch a class 9 atanga class 12 zirtir tu te tan training hi kalpui tum ania ni o online induction training bua sai ani nuwa master trainer tur thanchu ani in venatang khan first batch middle school master trainer tu te chu Longkai DC conference hall guru sala team ten nithum o tur training anron petan ta ni he master trainer te hian guru sala portal mangin district chunga zirtir tudang te chu kum khat chung online training an pevele thin don ani
Voin Khan Longkai District Futsal Committee chuan charity futsal atanga an poisamu cheng singthum sangria chu ral tlante chanpuina a manatan Longkai DC kuta an hlana kumkalta sang ni somni le pakhat December thla khan Longkai District Futsal Committee chuan Longkai District a Myanmar tual chung buaina awanga ral tlante chanpuina turatan interdepartmental futsal tournament an lo bua sai to a heta an sum mu chua cheng singthum sangria chu Voin Khan Longkai DC Dr. Andrew H. Vanal Dikakuta an hlanta ani Longkai DC chuan Longkai District chunga ral tlan thanem tak anam meka ni tin deuh tho an lo lu bel reng boka heng mi te en kol na tur hian sum ma mo na asang le thin ti sein sum du tho em laya futsal committee ten chanpuin an ron chung lu chu lom ati thu sein heng sum te hi ral tlan te hena tangkai taka man ani tur thu wa sai bok Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS Mizoram le National Service Scheme NSS tangkopin March dikhat sanghi somni le pani akhan National Youth Parliament Festival 2022 a Mizoram State IOA thu seitur than chua na atan inti siak na buat sai ania he inti siak na hian district in NYK le NSS te chuan participants ron tho chuakin mi som le panga in online inelna an machon ani state level National Youth Parliament 2022 competition result chu hetiang hi ani apum puya pakhat na hi lalrem puya electric veng NYK Longkai District ni in panni na hi F lalruat moi NYK Serchip District ania pathum na hi malsom dong liani NSS Scholarship District ani he inti siang na pakhat na hian Central Parliament Hall of the Parliament New Delhi National Youth Parliament nei tura Mizoram IO in National Jury ma inti siang na machon le anga panni na le pathum na hian an troi om don bok ani Lai Autonomous District Council kumsom nga na Golden Jubilee lom na tura in buat sa ina chu ngor takakalpuy mek zel aniya hemiatan hiyan celebration committee lian takadin aniya chairman Apu BN Thangpuya executive member LADC ni in celebration committee nwaya hiyan subcommittee sang pakua siam le aniya celebration committee hiyan meeting nei to in subcommittee peng sang te po in meeting an nei chotan meka Voina Khan reception subcommittee te chu an chairman Pu JB Van Hoi executive member office chambara meeting an neya heta hian an chan vo tur te ngai tu ani in an sum man tur budget an siam hal bok reception subcommittee a hian chairman Pu JB Van Hoi ni in vice chairman Pu Je Sangthang Puya secretary Pu Bilal Nuna assistant secretary Dr. Lalnun Puya Chinja ni in treasurer hian Pulal Charliana MJA represente ania hunrem chang masapera meeting neile antum ani LADC Golden Jubilee hi ahon na hun April ni samni le pakwa hian Central Wele Playground a ropi takani ani dona hon ani zo nuwa hian program sang huai hotin alom na hi kumchuana nei chhozel ani to don ani Longkai DC Dr. Andrew H. Vanal Dika malak na a National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation NSDF DC atanga Longkai District COVID-19 sileng do pui na le hrisel na konga mamo phusuk na tura Longkai DC ina ambulance adil chu chu Voin Khan Longkai Nimin Khan Longkai DC Dr. Andrew H. Vanal Dika chuan tangkai takamhanatan Longkai Chief Medical Officer Dr. LP Malso Makuta alana ambulance in hlan chon na puala Longkai DC office tuala hun mana hian Longkai DC Dr. Andrew H. Vanal Dika chuan Longkai district mamo an thlen tengai pui moa NSD FDC ten ambulance an ron pek awangin
lom thu asaya hrisel na konga Longtlai district mason na tur le harsat na sang achok zang khai tu ani abe sei thu asoi ambulance in han chon na huna hian district administration official te medical lam official te DRDA project director te additional SP le DIPRO te antela ambulance chabi le document pui mo sang te chu DC chuan CMO kuta alan ngala CMO chuan Longtlai DC malak na awangin lom thu asoi bok ani NSDF DC hi Government of India Ministry of Tribal Affairs noya kumsang hi le pakhata khan scheduled tribe te mason na tura sumle pai le kong sanga tranpui tu pol angin din ania India rama scheduled tribes te mason nan theito pin ma an lareng ani tuntruma NSDF DC in Longtlai district tan ambulance an pek hi cheng nuai som chuang man ania nikum sang hi som hile pakhat September thla changkhan district administration malak nain corporate social responsibility kaltangin state pon company le foundation sang atangin Longtlai district chuan chanpuina chang noi somnga huvel adong to ani chanpuina andon to te hi ek grants Bangalore atangin September sang hi som hile pakata khan oxygen concentrator som NE8 le crypto relief India atangin November sang hi som hile pakata khan damdoi PPE le oximeter tranem tak aksaya patra foundation gawati atangin November sang hi som hile pakata khan happiness kit sang khan sakwa som paruk every infant matters New Delhi atangin January sang hi som hile pahnia khan komul blanket zan hi som nga Indian Red Cross Society atangin February sang hi som hile pahnia hygiene kit za som ruk le pahni le tuntuma NS TFDC New Delhi tena an pek ambulance te hi ani nimina khan MNF district headquarters Longtlai chuan MNF in independent apuan ni voisom ngare parukna an manga e hun a hian pularam lena kolni president MNF district headquarters Longtlai chuan thu sein MNF in independent apuan cham MNF ni poimo bit ani thu te sein aram le nam suai tu tur MNF party ruat le din ani hi pathia ni na min suaina ani atia Assam sarkar noya India sarkarin min en kol dana lung oi harti in namle sa khuwa na anga apar chu azel theinan ho tu masa mi samruk le pakhatten independent an puangta ani te in asaya kan chief minister puzoram thanga kai suaina chaktak akal me ka covid sileng ka ra na satakin ma ala a soi sel tu ten soi sel thin ma se mitin mamo bu fai gas le oila te kan hiang nar le a electric eng atha a mombati zuar te pon sal na tur an setolo atia mizoram mi puite an lung oi le ani te in party dang te hi kumsang hi som hile pathum MLA in thana sarkar turin strength an nei lo ani te in asaibok te hun man puitu LADC CEM puvizir sang a point independent puan ani hian zalen na nei turin thisen chua be angaya aswala swal chuangai ani te in kumsom ni chung khan chole tui po mumal ei lovin zalen na an swal ania obbet tu te obbe na atar zalen na an swal awangin kan zalen ta a voin independent puan ni hi aro pui hle ani te in asoibok MNF party chu pathian le kan ramtan titu party ani tlat awangin ram mai na nen thinlung thar puwa kan puan vente kan soi thin a hunta ani te in asoibok CM puvejir sang chuan asoi zel na komin budget thara nuai sang kha zakwa songruk pariat lai mai budget apung chu kan chief minister zom tak finance changtu ni bok pu zoram thangan LADC min ngai saksia kan hriat hian kan lom hle ani te in asoibok he hun hi pu lal zaoma chinza treasurer MNF district headquarters Longtlai chuan kai hruain pu sap sanga
advisor chuan hun ser amhanga he hun mang hian LADC a EM le MDC baka party mi le asate mi thanem tak an pung khom ani Ketu ta he ka channel hi like saka min subscribe saka notification bell ni long na storin karon ngen che ani Green Mizoram Day a an thing phun te vil tha a hung that ngai te le a mun ma thian faya mani thing phun theu te en kol zui tura district magistrate in Thupek ati chu angin voin ni akhan PWD Longtai Division staff te chuan mam pui le Longtai Inkara Green Mizoram Day a an thing phun te ti fai na tang an neya order achu atanga department na tang na saber an niya riat ania venia hian staff zong zong te an na poimo tak tak kalsanin district magistrate Thupek in na tang hi an thok ani Longkai mampui Inkara hian LADC ina Green LADC Day le Mizoram State Sarkar Nuya State Office Tetana Green Mizoram a thing an phun te chu thatakin a to hloma tuna hian then khachulian tak tak te po anom to a Forest Department ten heng thing te hi chinai noiwarin zan lama po helai kong tlan anuam hle to ani helaya thing phun department zong zong ten an thing phun te vilzuya thian faya hung that ngai te po siam thatura district magistrate ngen na hi department dang te po in hun remchang masa a tho antum ani